bayan. Makitam ka di ti doon sumungad. Ay na, nagwapo na unay din naka-long sleeves iti stripes a blue and white. Anya ko man nagwapo. Empleyado samot di tadakkel apasdak dito asidag ti ospital. Ay na, nagwapo. Saan ka di? Ngam saan nga amin nagwapo kat nasayati kababalin na. Ti kinagwapo, makaayayo akitaan. Ngam ti ugali, mabalin nga agbaliw iti panaglabas ti panawan. Ayatem ka diti may sa atao, uray maditi ugali na, basta nataan. Ano tinasaya at ti ugali na, no nalaad mo't. Aha, No way! malo. Conrad, adda do anak katugaw iti may sa alamisaan. Ijay tan ama kitugaw. Babalasang sama da gajay. Isungarod nga inta makikatugaw kadakwada. Tapno mamuan ta no balasang da. Ang mga nutay kunada balasang idi kalman. Rugyam man ang tiki na pilyong. Uray pilyuta, tagwapo tamet. Gapo iti kinagwapom. Adun ti pinagsangit mo. Si kamet. Imbagat ayang agsangit da. No may sangamin aklas iti ay ayam mo, makauma. Isu-asukatam, tapno da thrill na. Oy, maditikas ta. Kadalwa ka nung agtadtad iti matati may sa asan nyata. Lindumit at tumama iti puso ti lalaki. Ana maglwa. Tal na ka man. Di nakman butbut ngan. Oy, di ka butbut ngayon, Pars. Ibagbagak lang, tinako na ti may sa amanurat. Hi, beauties. Mabalin ka diti makikatugaw iti lamisaan nyo? Anya? Ay, agtugaw kay tilamisaan. Saan ka di arumbang at itugaw ti pagtugawan? Makan ti maidiso iti lamisaan. Ha? Ay, wala niya. Mistake ti imbagak a makikatugaw iti lamisaan. Makilamisaan ko na kuma. That's better to hear. Siyagam ni Gary. Ket isumot ni Conrad. Ti alalay ko. Taalalay pa ikit din. Bakla ka di, taadda pa'y alalay mo. Babaeng sama ti amok nga adda alalay na. Para awit iti make-up, payong, kanda dumapay. Aglang nga ka di nga alalay? Ay, boyfriend, apay adi ka matagtagarin. Dumdum nga iti saritaan nyo. Alangan mo't abo malaetak. Kaslada kami ti performer. Katsi ka mo ti audience. Anya ti makunam, kadag iti kina-table ta. Adatartarabitap diagnagan iti malong. Nalay nga makirabak. Ni nga yung Vanessa. Nasingpet unay, sana matagtagari. Ang napimpintas mo ni Vanessa. Wen matkit di, ngem makaparagsak ni Malo akasarsarita. Nalaing a makirinabak. Ayun gayan. Di tamot na damag ti trabaho da. No sana nga kamali, nurse ni Malo, ta nakabado iti purawo. Empleyado siguro iti ospital, iti asideg. Anya nga tamo ti trabaho ni Vanessa. Saan mo ta nakapuraw? Di mo ko na, nga interesado ka kenkwana. Imbag man, tay may kadito'y apartment a paggiganak, friend. O may nakadisingiran ito upak dito apartment mo. Loka, kaano pa asiningir ka? Nagawid ngamin dagiti kadwak iti balay. Diag may saka nga rot iti mansion mo. Sumangpat damot ket diinton malam. Awan samot duty ita. Adda ka di pangawisang kanya. Kayat ko timapan ijay bazar ko. Mabalin akadwaan na. Ay, maturog ako mata pang rabi, Ngam gaputag pa kadwa ka. Okay, game. Sana bale. Ikan ka manen no anya ti makurso na daam kadagiti lako mi ijay. Isungarod akayat ko ti sumurot kan ka. Ta sigurado nga adda itad mo. Pilya. Ala, intangarudan. Oh, beauty. Si Kamat masabat ko. Uray si Kamat, pogi. Api nga da ka dito'y. Papanam ka di. Saan Kamat nakapuraw ita? Akas ididamo apa nagkikita tayo. Awan nga min dutik ita. Kan inawis nak ni Vanessa iti basar na.
Napan na kinita dagiti trabahador na, kan istaks na. Anya? Adda basar ni Vanessa? Yes, adda pa'y condo unit kan apartment na. Intalik dagiti dadakkel na, idi napanda ijay abroad. Kasta ka di? Hello, Mama. Long time no call. Makumikom ka kadi akanayon, iha? Di ka mat umawagan. I'm sorry, Mama. Kumusta kayon ka ni Papa dita Amerika? Mayat lang tamat, iha. Saan akayat ikabsan mo nga agawid kami dita? Amumatan. Makumikom damat iti negosyo da ditoy. Maawatak, Mama. Narigat ti mangala iti katulong dita. Wan nga rod. Da kami latan ti agtintinulong iti trabaho iti unag ti balay. Kat, kumusta mat dagiti negosyom dita, iha? Okay lang tamat, Mama. Iso ajak makaawag ako nam, tamakumiko makmat. Maawatak. Ikaw naklaan matay, chay. Mala, aginanaka nga rodan, iha. Okay, Mama. Umawag ak tumanan. Bye, Mama. Talagang adalat tabunbun mo nga arang iti pagnanaada, Pards. Ita man pa nga inawis nakmanan. Namuak abak ng gayam day a Vanessa. Apay kumano bak nang? Ay, sabalin sa daytan. Diyak nakaturturog anang pampanunot, pare. Imbaglakid din tawan sa ko iti life insurance company nga manmanihar ko. Aguri ka. Saan ka di animalo ti kursunada, maya? No ni Vanessa ti makarelasyon ko. Mairano dak iti kinabaknang na. Ngam kasano ni Malo. Agar-aramid ka iti parikot mo. Mariribu ka na, pare. Anya nga tati aramidak. Ay, agpanunot ka anaimbag, pare. Adda ka matgaya man, Carmine. Kunak no saan ka pa yung agsubli dito man siyaw. May salaong mat nga aldaw ti pakada. Narigat mo't no abuswan ti kinaanos ti amo tayo. Way, nasingpat nga agpaiso ti amo tayo. Uray dagiti dadakkel na, idi addada pa'y dito Pilipinas. Wen, balasang akpay idi nagyanak kada Sir Isaac, kan Madam Andrea. Hangam itangay. Saan na balasang tabu mangatkan? Ay, di ta ka man langan, tamapanak pa'y di ta silid kaw. Apay kumaamapan ka iti silid mo ngay. Ingka mangisagana iti merienda Si kaaya ti amo, tapag sirbyan ka. Ay, isagana mati meriendam. Nabayag ka din a driver ni Vanessa? Sino ka? Siya ti kabarbaro a branch manager dita insurance company dita dakkel apasdek. Namamok ni Vanessa iti kantin ti ospital. Kadwa na siguro ni Nurse Malaw. Nabayag da ka din nga gayam kini Malo? Manipud high school da, aggayam daan. Ijay pa nga rod apartment ni Madam Vanessa ti pagnanaadan ni Nurse Malaw. Kasta gayam. Napanan ka din ni Vanessa? Taimbati na ka dito yung parking lot? Adda siguro business transaction na, sir. Urayak ka nun dito Mabiit ka na ulaang ijay. Sino tinakita kakasasaw mo di parking lot? Driver ni Vanessa. Ay, talaga ka di patuluyan ti kunam ang mangaram ka ni Vanessa? Parikot ko nga rod, no kasanok nga arman ni Vanessa. Kastamot din ni Malo. Ay, sana kasta pare. May salati armam. Masapol nga da reserba. Agayam lagi ti dwa. Maduktalan daan duwadang armam. O di saan ko nga ipadlaw nga armak idaado Ay, di bagakan ka pare. Maditi bunga ti kastangar aramidam no bilang. Ma'am, awatan nyo ti ipapaitan ni manager. Ha? Sabong kan chocolate? Awan, ma'am. Naggapo ka ni manager. Itad ko kanukan ka. Sino ang manager? Manager Gary kanumat, ma'am. Branch manager kanaw iti insurance company iti dakkalapasdag. Nukasta? Branch manager ni Gary? Nagamam mo kayo kanaw. Apay adi mo amaw.
a branch manager ni Sir Gary. Saan ko ngaminan adinamag, idinagamam mo kami. Ang ma'am, nagwapo ni Sir Manager niya. Imbag ta saan ka pa'y nakaturog? Apay, mapanta ka di manen ije basar mo. Saan? Adala ibagakan ka. Kat damagak no anya ti makunam. Ibagam nga rodin tamagagara na amakaam mo. Sinagutan nakmat ni Gary iti sabong kan chocolate. Anya? Kano? Idi kalman, impaitad na iti driver ko. Ay na, saan mo apat patyan na jay? Ang mga nulukwan na kalaang. Kasta nga ta? Kasta dagiti lalaki. Nalaing da amang loko. Awan pa'y matkat diti magbagana. Sinagutan naklaang mat. Nagpipintas asabong. Nagbabang lupay. Saan mo apat patyan na iti agari? Luklukwan na kalaang. Uray siya, inikanak mat idi kalman. Identad kan ka ni Gary ti sabong. Nakitam ka din no napan iti ospital? Saan mat, ma'am? Nakitak ang nagsubli iti daklapas dag. Ijay samot ti opisina da. Kung nangamin ni Malu, nga inikan na kanumat iti sabong. Kaya't na siguro ti may kigayam kada kayo adwa, ma'am. Nalapit? Apaya kas na masuron ni Malu, idi imbagak nga inikanak ni Gary iti sabong. Ay, amangan ano ti kayat na, kat isulaan ti maikan. Kaslakas nga rod ti maawatak. Saan mo't siguro? Nabayagan nga gayam kami kan ni Malu. Apay ni Meka dito ospital? Adanapan ko kinita may sa kabagyak dito eh. Agawid ka din? Wen, agkuyog kan. Ada kayat ko pagsaritaan pa. Anya ka diti pagsaritaan ta? Naibaga ngamin kanyak ni Vanessa. Anagunget ka no ti boyfriend na. Idinadamag na nga inikam iti sabong. Ti masak bayan. Wen, agkuyog kan. Tada kayat ko pagsaritaan ta. Anya ka diti pagsaritaan ta? Naibaga ngamin kanyak ni Vanessa. Anagunget ka no ti boyfriend na. Idinadamag na nga inikam iti sabong. Adda ka ayan-ayat ni Vanessa? Wen, aday jay abroad. Nabayagan akaayan-ayat na dayjay. Adda gayam ka ayan-ayat nan. Kunak no awan. Siyak ti awan kaayan-ayat na. Tadi pa'y dimtang ti kagasat ko. Agpada tangarod no kasta. Jak mamati nga iti day ta kinataer mo kat awan pa asawam. Katsika, iti day ta kinapintas mo. Amangan no adamat ilimlamang mo nga asawam. Mailamang ayamat ti asawa. For your information, awan asawa. Ken, awan mat boyfriend ko. Italaang ada nang sagot kan ni ma'am, saan ka day? Wan nga raw. Ngam di mo amua, no adamang sagsagot kan kwa na iji opisina. Wan matkit di Impakabil ni ma'am iti vase di sabong, nga impaitadakan ka. Nagtaar na iji a manager, anang isagot kan ni ma'am. Kasta ka day? Manager ko lang sama. Wan, amangan nusong batan ni ma'am dayjay, ta nagtaar. Uray na taer, no saan akursunada ni ma'am. Hello, Mama? Hello, Iha. Kumusta kan? Ada ka din agar-aram kan ka? Ni Mamamat. Kayat ka din ang makiasawa, Di na magkulaan mo't Agam awan dakas na anak ko. Adakan iti husto nga edad. Saan ka din? Agam adda ka din? Kasla-kastan, Mama. Tingitingak pa'y anaimbag. No makiasawa ka, agawid kami dita Pilipinas. Ha? Unay kat daytan Arabak, Mama. Sa anak pa'y ang makiasawa. Saan adakas, Iha?
Tapno adda katakunay-nay mo iti biya. Sige, tano makita ka na pudno ti agdatdaton kanyak. Sungbata kon. Ang saan ka kumanga agdardarasudos? Wan mama, matungpal. Sige nga rod, iha. Bye. Bye, mama. Saan ana igagara? Ngam nangag ko ti saritaan nyo, ma'am. Sungbatam ka din ti agdataton kan ka, ma'am. Anya ti makunam, manang. Awan mo't kit di ti maibagak, ma'am. Napudnon samot ti agdataton kan ka. Ngam, madlaw ko ang nasakit tinakam ti gayam ko. Agayat sa kanigari. Saan ka di ako nam adinamag mo ni Sir Gare no nagdaton ka ni Nurse Malo? Wan, manang. Ngam kunamot ni Gary. Arinabak na kanulaang ni Malu. Ngam kanayon mo't nga umay dito ni Sir Gare, ma'am. Panagkita kat napudnukan ka. Alamat na, Vanessa. Sumbatan na kon. Urayan niya nga oras. Ikasar ka. Iti urayan niya asimbaan akayat mo. Nalabas mo't daytan. Mabalin ayamat ti mamin ano nga agkasar. Tapno lang mamati ka na pudno ti idardarirag ko ken ka nga ayat. Nasudi ti panagayat ko ken ka. Di nakto nga ta pasangitan. Wano, isukat. Saan to, Apolos? Nulakat na pudno ka kanyak. Di, sige, sungbatan kan. Ha? Agpaiso ka di? Di ka di mangrabrabak lang? Saan? I love you, Gary. Yes! Kamaudyanan na. I love you too, Vanessa. Nudyak agkamalay. Sinong batam ni Sir Gare, ma'am? Pag ko naamat, manang. Permi ngamin aragsak na itay, ma'am. Oray na kalabi nagkat nga insala. Sinong bata kon, manang? Ay ayatakmat ngamin ni Gary. Kasungsong ba't mo pailaang kan kwa Ngam yaw awis nanti kalaysa. Wan nga rod. Ngam, agurayak pa iti sumagmamano akan ito. Masapol ang makaawid pa'y damamakan papa. Sigurado nga agawid dagijay ma'am. Manang, saan na ta nagkamali iti desisyon ko? Saan mo't siguro, ma'am? Hello, mama. Ada ibagak. Ni papamday to, iha. Ada ni mama iti restroom. Oh, anya da ita. Good news? Adan kaayan-ayat ko, papa. Iso nga agawid kayong diti Pilipinas. Ha? Makiasawa ka ka din, iha. Iso nga rod nga agawid kayon. Tamakisarita kano kada kayo, dagiti dadakkel ni Gary. Saan kayo matan nga ubing? Nuan yaman, tinapagtulagan yo. Saan mi atub nga rin? Agtalag kami unay kan ka, iha. Okay, papa. Thank you. Basta ada kayon to nagkalaysa kami, ha? Ariglado. Matungpal ti kayat mo. Agyaman akmanan, papa. Sige nga, Rodan. Bye! Imawag ni Vanessa. Adda kanon kayan ayat na. Iso nga agawid ta kanon tagkalaysada. Oh, makaawid tamot laangan. Ala, rugyantan nga ipagnadag iti papeles ta. Sige. Saan ang makapagkudkod ti anak ta? Saan mo ta mabalin adi ta atindaran ti kasar na? Ang mga nuuray ti anak ta dito ay katagbakasyon, mait. Nalabit akas ta. Maminsan laeng ang makikalay sa tikabsan na. Alangan adi na atendaran. Oh, mailiwakit din iti Pilipinas. Masikuran akong ditoy. Wen nga rod, ang kapilitan aditoy ti pagnaedan ta. Ta ditoy ket nga rod ti ayan ti doktor mo. Hello, Vanessa. Nakaawang ka man? Rumarta ka di manan? Saan, friend? Adala ipadamag ko kan ka. Napatagsakit ti padamag mo, ha?
Sigod, no aday bagam, umay ka dito apartment. Sapay ko matamaragsakan ka para kanya. Anya ka diday taapakaragsak ako nam. Di na kamat paggagaran ibagamon. Sinong bata ko ni Gary? Agayan ayat kami. Anya? Sinong batam? One friend. Ay, sige, bye. Saan ang mabalinda ito eh? Diyak ipanubos. Ay, ayatag ni Gary. Awan ka iti madlaw mo, ma'am. Madlaw ko nga anya, Manong. Nadlaw ko asaan ang naragsakan ni Nurse Malaw. Iti impadamag mo. Kasta nga ron ti madlaw ko. Basol ko ka din, o gayatak ka ni Gary. Awan apulos basol mo, ma'am. Karbangam dayta, tawan mo't asawa ni Sir Gary. Agpada kayo anawaya. Ididamo asinagutan nak ni Gary. Imbagamat ni Malu, asinagutan ka nomad iso ni Gary. Ngamsaan namat nga inaram ni Ma'am Malaw. Si kamat inaram na. Iya purayo mo't ti amin. Ipagpagnayo mo't gaya mo ti panagkalay sa'yo, Pards. Agsagana ka kitdi. Tamay saka aninong. Ay kat di ka payan iti dayta. Angam, aguri ka. Gayam ko, anak iti kasar. Oh. Di awagan kanto iti ninong. Saan ka di? Kasla sintonado mo't adengga. Apay kumaasintonado. May met, bestman ko ma. Numabalin lang ko mga best man ka nagninong ka. O di may mayat manen. Ay, saan mo't mabalin May salaang. Angem, may mayat no ninong. Tas sikat ipan nakaamak. Ha? Kanayon nak ngamin abagbagaan. Awisan ka iti may sa date. Mapanta iti may sa resort. Kaano ka di, Gary? Sikat imang pili no anyang haldaw. Day awan na ka-schedule nga appointment mo. Okay. Wan gayam, adaman damagakan ka. Nagkit-kita kayo ka di ka ni Malu? Itinabiit? Saan met? Apay ka di? Medyo makumikumak ngamin. Diyak pa'y nakapasyar iti apartment na. Diyak napnapa ni di ospital. Nagkita kami idi at da binisita ki Jay. Dinakmat ngaminan aw-awagan. Di met pasdek mo ti paggigyanan na. Mano ka di ti singir mo kankwana? No, adabasit nga itad na. Ala aklatan. Ngamsaan aka na yun. Kastagayam. Nasaya at kaagayem no kasta. Nabayag ka din a driver ni Vanessa? Sir. Di pa'y addadag iti dadakkel na dito Pilipinas. Siya kun ti driver da. Nabayagan nagiti dadakkel na di Amerika? Nabayag damutan sir. Napandang amin impaagas ni Sir Ejay. Isungain talagda ka ni Vanessa, tinegosyo da? Sir. Di pa'y laaddada dito Pilipinas. Ni Ma'am Vanessa tinangiman manihar. Anyang iti sakit ni sir mo? Diyak man maawatan, sir. Puso kon kidney sa kanaw. Iso nga, mapanday paagas di Amerika. Onya, naragsak ka di, love? Unay-unay, love. Sapay ko matakanayon ta naragsa. Namnamaam day ta, love. I love you, Vanessa. I love you too, Gary. Umadanin ti kasarta. Datan ti kararagsakan aparswa dito'y lubong. Ngam, itapay laan. Naragsakak no addaak iti sidong mo. Kasta akmat, Vanessa. I love you so much. Si kamot gayam, Nurse Malu. Umay ka, umunag ka Adda ka din ni Vanessa? Awan, ma'am. Napanda nag-date ka ni Sir Gary. Anya? Apay adidak inakwis. Salbag dagiti atwa. Ada ka di madi nga imbagak, ma'am. Nagsabat mo tanday takiday mo. Awan, gitakan. Awan mo't gayam ti amo. Ma'am. Mabalin mo mo ti agsubli inton bigat. Adan to siguro. Anya?
Inton bigat pa'y laang ti sa sangpet da. Anyang iti naramid da igyan na pananda. Mapandamot siguro ag happy-happy ma'am. Amo meten ti agayan ayat. Imaya, taimbaga ni Manang Carmen, anapan ka kano iti mansyon. Imbag man, tanapan kayo nagpasyar. Di nakpay inawis. Ni ngamin gari tinagawis. Napan kami nagpasyar. No siya ko matinagawis, mabalik nga inawis ka mat. Madlaw anak karagragsak ka. Imbag man. Umadani nga minan ti kalay sami. Anya, nabiit kayo pa'y laang agayan ayat, kalaysan adagos. Agin inayat kami. Kat kayat mi magtanti agsimpa. Wen gayam, sika ti alaag a maid of honor. Anya, maid of honor? Wen, agsipod ta sika ti kasingadan agayam ko. Kalaysan adagos? Agin inayat kami ngamin. Kat kayat mi magtanti agsimpa. Wen gayam, si kanto ti alaag a maid of honor ko. Anya, maid of honor? Wen, agsipod ta sika ti kasingadan agayam ko. Kwa? Panunutak pa'y? Ha? Panunutan pa'y laang? Rumbang laang asika ti maid of honor ko. Nulakad saan amaira na ti awis ti kabagya. Masapol ngamin nga adda ka no ijay. No anyaman nga aldaw day ta, di i-adjust tayo. Tapno addakan to iti kaaldawan ti kasar ko. Salbag day jay Abanesa. Apay asika ti inayat ni Gay. Masapol ang mga ramidak iti pamuspusan. Tapno matagikwak ni Gay. Masapul asaan anaragsak ni Vanessa iti kaaldawan ti kasar na. O manugot ak nag-maid of honor. Ngam sa anak amapan. Addan tukurang ti kaaldawan ti kasar na. Dadak-alak ti ragsak na. Welcome iti mansyon tayo, Papa, Mama. Iha, mailiwak unay ka ni ka. Arakupan ka man. Ala, pimintas kayo, madam. Kasta ka di. Pimintas wano bimakit. Medyo madlaw pa yan nga da bimakitam. Manumot atawon adi kay nagbakbakasyon, sir. 5 samot atawon. Naragsak a panagawid yaw, sir, madam. Imbag tada kayo amin na pinanawan mi akadwa ni Vanessa dito'y mansyon. Ay, Jack Lakit ti palubos a panawan dak, Papa. Ay, saan minto apulos apanawan ni Mambanisa, sir? Nasingpat nga main kada kami. Nasayaat nga rod, tapno adda kayo lata akad kadwana, inton makiasawan. Nakasagana ti amin para iti kalalaysan. Itapay lang, congrats. Agyaman ako na, Ninong. Apo, maikawak pa makangag itininong awag mo. Manipod awanen dagiti dadakkel ko, gapo iti aksidente. Sikan, ti kanayo nakadkadwat. Isang oras ngagsingsingpot ka, patsem dagiti ibagbaga, tasyakat nga ron tininong mo. Matungpal, Ninong. Ay, simangputmut ka nung dagiti agbalin akatugangan. Wen, kita ma'am. Imanugot ka nun ni Malo, nga agbalin a maid of honor. Abay nga ron asabali ti panagrimat ti matam, idi insawang mo tinagan amalo. Sa anak nga agkaon amapan iti kasar dagiti duan. Agmaskan ag sunglassak. Agwigak iti atidong. Didak tumabibing. Kita lang no kasano ti itsura ng awan ti maid of honor na. Nagsakit daytoy apasamak. By hook or by crook, I must have Gary. Kukwam ita, Vanessa. Ngam kukwak
tumat, ti maudi apagkaak. Apay nga tangawan pa ni Malong, mama. Mangrugin ti kasar. Anya nga ta tinapasamak iti dayta a maid of honor mo. Imbaon ko ni Eddie amang sukon. Kamawan ka numot iti apartment. Napanan na nga rudan. Apay nga awan. Mangrugi ka di ti kasar nga uray awan ti maid of honor ko. Adam at jay kasinsin mo. Ison ti Mang Sandy. No problem, iha. Ay, agyamanak. Ni, mangrugin ti kasar. Adan ti padi, mama. Adamat babae anak agaon. Isun ti pinagbalinda ang maid of honor. Salbag kiti. Agyanak latta ditoy. Taobserbarak man ti mapasamak. Ada nga ta napasamak iti maid of honor, tapay ngawan? Anak ko sa apartment. Namaan ni Jai, sir. Siguro. Sana ba nakadamot? Ada napasama ko na. Kasinsin na nga Uno. Saudi. Ingagara na nga ta. Di naman siguro yung gagara. Wah, Abnormal ano, kas jay ti aramiden na. salbag dayta akong rat. Ibagamkit din nga abnormal ti aking aramid. Ha, sika ti abnormal. Pumanawak man lang. Apay nga tangawan ni Malo. Day tangarod ti saan ko ang maawatan. Awan ka numot ti apartment. Kan saan ang makontak ti cellphone na. Awan ka di timbagbagana, may papanitid at mga appointment na. At dalain baga na nga amangan kanuno at dapasken iti ayan ti kabagyan na. Iso nga ta tinapanan na. Nalabit. Apay amadlaw ko akas na madanagan ka unay. Ha? Di mat nasingit nga gayem kayo. When, iso nga ro damas daawa, no apay asaan anak ka umay iti kasartan. Agparparik na ngamin kanyak. Nga damadi ang makagapo. No apay asaan anak ka umay. Saan nga iso ti panunutan ta? Adda siguro na panan na. Iso asaan asimmang pa. Wanya, naragsak ka kadi iti kadata dito'y Japan? Kas, iti kinaragsak mo, love. Kayat ko amaaddan ta adagos iti anak. Diyak kayat alakay ken bakit tanto sa tamadaan iti anak. Uray syakmat awan serbi ti panaginayat ta, no awan anak ta. Sabay ko ma, tamadaan ta adagos iti anak. Di natamat siguro paayan ti Diyos, iti tarigagay ta amaadaan iti anak. Ti anak ti mang kumpleto iti pamilya. Kaslamat lang iti negosyo. Ti anak ti makunaaganan siya ti agasawa. Kayat mo asawan? No awan anak? Awan ti ganansya? Kaslakastan na. Awan mo ti serbi ti may sa negosyo, no awan ganansya. Day, si Kamat Gayam, Nurse Malo. Adaman damagak Adda ka dito'y tiyenda. Imbaunda ka makitiyenda iti iserbim kadag iti agasawa. Awanda dito, napanday di Japan. Jak amono anya apagilyan ti sumarno apapananda. Kasta ka di. Adaman damagag. Apay nga awan kay di kasar ni Ma'am Vanessa. Adda nakataktak. Nagsakita. Sige, panawan ka kayo. Na, madlaw ang nagsangsangit ni Nurse Malo. Nakalidliday tilangana. Apay akas ta tila nga masimang pet. Kaslad da parikot mo. Nakita kaya tsindaan ti maid of honor ko man ni Ma'am, sir. Di na magmukha di no apay asan na nakaumay. Dayta nga ro ti pampanunutek, sir. Ibaga na nga da nakataktakan na, idikwan. Imbaga naman na nagsakay.
Saan ngagsusurot ibagbagana? Kaslakas ta nga road, sir. Madlaw ko pa'y nagliday. Amang ano damat parikot na. Kaslakas ta nga road, sir. Manulaangan nga daw tinabati iti inalam aliv mo, Gary. Isungarod, kapilitan nga agsublitan ni Jay Pilipinas. Amano agsublimot tanda pa iji Amerika. Kunak man no sandan nga agsubli. Kasapulan daunay ni Mama Ijay. Agad-adan ngamin dagiti ubing. Awan mang kadwa kadakwada. Makumikom ngamin ti kamsat ko iti trabaho na. Narigat ngamin ti mangala iti katulong ni Jay. Nimat papa. Kasapulan na ti doktor na Ijay. Datamet, trabaho ti agururay kadatay Jay Pilipinas. Iso akapilitan nga agawid tan. Back to work. Si kamot ti masabat ko, Eddie. Simmangpet ka din dagiti amom. Ay, un ma'am. Nabiit da pa si mangpet. Kasta ka di. Kat, dagiti bakit kan lakay. Adada ka di pa'y. Nakapanaw damoten, ma'am. Intulod idadasar kan, ma'am. Kasta ka di. Saan ngagnanayon tiragsak mo, Vanessa? Masagrap mo man ti marikrik na ito alday. Ah, ma'am. Adda ka di parikot? Umay kayo ka di pumasyar no sumangpat da? Siyak ti umay da pasyarin ano kayak na. Anya ti kunam, ma'am. Diyak maawatan. Ay kwa, awan. O sige, agdardarasa. Nay, pimanawan. Ang anya di indaya mudum na. Sakbay a pimanaw. Diyak naawatan. Sa dino ay tinakadandanunan nyo ang naghanimunan. Nakadanon kami ije bulalaya o ninong. Imbag tamuyo pa'y tinagnaan nyo ang nagawin. Eksperto da ito, ninong. Ay, aguli ka. Apay ka na yung nakasaludsudan ni Malo? Ha? Apay ka no? Diyak man na mo. Ang mga nadda utang mo. Iso ti adda utang na. Tas sana nagparang iti kalay sa amin kini Vanessa. Ay, naimbag. Tada nakagaon as si Dadan as si Mukat akas maid of honor. Hello, love. Nakaawag ka, mate. Damagat laeng, no anya ti kayat mo apang maluman. Pasyak ti agluto. Apay ngagbannog ka pa'y laeng. Adamot para luto. Kayat ko nga rod, asya ka mismo ti mangisagana iti pagsangwan ta. Urayan niya nga ilutom. Kayat ko. Sanak mat napili iti makan. Sige nga rod. Diyak ibaga, no anya ti iluto. Tapno surprise. Masapak to nga gawid. Urayin na. Iso nga rod, adyak rimwar itaamanam. Ada tinalag kong agyan pailaan iti opisina. Sige nga roden. Bye, love. Sino detoy? Mabaling ka ding umay ka dito yung apartment. Malo? Nabartag ka di? Basta dyan. Nasakit unay ti puso, Gary. Kasapulan ka. Please, I need you. Kasapulam ka diti kadwa ama pa niti ospital? Ang mga nanya ti mapasama kanya na di ka umay. Okay. Urayan na karo dita. Bye. Ha? Umunag ka, lover boy. Nakasuot ka iti nakaing ingpis. Payamat-mat-matan naklatan. Umay ka, kaginamtan. Kaya't ko taglamas iti ara. Nagpintas ti pamakina. Umay ka na. Masapol ka di pa yung guyod ka. Tapno danggayan nak nga umingo. Sige. Danggayan ka. Kasta, kunadangin. No di mo patgan ti awis ti babae. Bakla ka. Seryeta yu ita alawas, ana paulwan. Maudi, ti babawi.
Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Apay ang mat-mat-matan, nakmat-matan. Umay ka taginumtan. Kaya't ko taglamas iti ara. Nagpintas ti pamakina. Oh, masapul ka di pa'y ngiguyod ka. Tapnadanggayan na kung uminom. Ha? Sige, danggayan ka. Kasta, kunadang amin. Ti kanumang pa ay iti awis ti babae. Kat makuna abakla. Ha? Apay ka din agbarbartek ka. Kaputaran bakak ti panagbalig iti plano. Anya ti planom? Saan ko nga ibagagari? Sekreto ko ang daytoy. Apay nga awan pa ni Gary katrabiin. Awagam amam. Naka-off siguro ti cellphone na. Diyak kami maawagan. Apay ngay. Napanan na ngay nga ta. Madandanagan ako. Apay apa ti cellphone na kat saan ang maawagan. Inak sa i-reporton iti pulis. Ma'am, sumagmamanulaang mat nga oras. Uray ko mano imawag. Taimbaga nang ada pakataktakan na. Iso saan pa'y ang makaawid. Saan nga ta kadwa na? Diyay may sa aninong yaw, map? Ay, huwag kayam. Awagak man ni Ninong. Hello? Sino ka dito, Itoy? Hello, Ninong. Ah. Vanessa daytoy. Kadwang ka dito ni Gary. Saan, Matt? Naggidan kami iti arimuan iti opisina. Takuna na nga agawid. Ngamawan pa'y naging gaita. Imbaga na pa'y amasapa asumangpan. Ay, sige ta, padasag nga awagan. Naka-off samon ti cellphone na. Itay pa'y ngamin ajak maawagan. Apay ngay. Padasag nga awagan amin agagayem. Kayan kaopisinaan mi. Sige man nga Rod, Ninong. Jack amo ti contact numbers dagiti kakadwayo. Sige, ikagumaak abirukan no ayan na. Bye! Ni malot yan mo kay mawag itay kan kwa na. Sakta naghawid. At dalakit di iti ayan ni malo. Ando di bisita mi ti kastoy nga oras? Awan daw umayan sa bali dito yung apartment ko. Sino nga di tagtok-tok-tok? Bayam nga muna. Saan mat anak at trangka? Saan ka diya nakatrang ka? Makita na nga gin-inarakop ta dito yung sofa. Bayam day ta nga istorbo. Basta saan ko nga katanti pa nangarakop ko. Anyan dahi tayo tsura yo. Ha? Agbado kan. Tabirbiru ko na ka ni Vanessa. Madanagan. Saan na makaid na? Saan pa yung mabalin nga gawid ti lover boy ko? May sakamot nga ampang. Bimal balasangan ka. Gari. Agbado kan. Intan. Agdandanagan ti asawam. Darasan. Ay, pasensya ka na. Ngam na kainom ti asawam. Ay, apay ang nagbartak. Sa dino tinagbartakan na. Inawis na. Kahit saan na nakaliklik. Sige. Ina kong tarabiin. Umunag kayo pa'y aninong. Mangan kayo pa'y. Di ka pa'y nangan itigas to yung oras. Rabin. No siya nalpasa kon. Ala, umunag kayo tayo nakmatan. Agyaman nak ninong. Ala, umay kan Gary, tamangantan. Mabisinak anang ururay kan ka. No si katikas jay, anya ka diti makunam. Kasjay nga. Anya ti kayat mo asawang. Numala daw ti asawam asumangpet. Adi na pa ibaga ti papanan na. Ay, jaklam mo asawang. Ngam itala siguro mat. Ang mga no adalaang ti awis adi na napaggudgudan. Imawag kumamot tapno saan nga agdandanag ti asawa ng agururay. Ay, dayta ti kamali na. Ay, talaga kang malay. Maasyanak pa'y kindi ka ni Ma'am Vanessa nga agdandanag. Bareng ano saanin ang maulit. Ay, nasingpot launay ni Ma'am Vanessa.
Apay anaramid mo tikas jati asamam. Amok nga da sa bali amarekriknam ka ni Malo. Agam nagkasar kayo ka ni Vanessa. Jak matan napagkad ka danti sulisog na. Idi pa ila ko manadlaw mo nga darantanakan ka. Limiklik ka ko man. Saan matamaman ni Vanessa? Noan lagat mangidanon. Kaya't mo saman. Pagrig po ng edad ha? Lalaki ak, ninong. Ay, jak anugutan dahi ta kapanunutan. Sigurado, adan turum so aparikot iti masakbayan. Gapo iti kasta nga raramidan. Awan to ti parikot. Nagganas gayam, no duwa ti pagaw-awidam. Dahi ta ti kunam. Hangem iti masakbayan. Adda madinga itden na. Sana pa'y makaumay dita apartment ita. Adda nagtulagan mi kini Vanessa apapanan mi ita. Among ka di anak ka video tinaramid ta idi imay ka dito ay. No di ka umay. I-forward ko kini Vanessa dayjay a video. Anya? Oy, saan mo nga i-forward kan ko na? Madaksan ta adwa. Awan serbi kanyak tibiyag. Numapukaw ka itibiyag ko. Kasano? Agur-uray ni Vanessa. Awan bibiyang ko kini Vanessa. Matayak, numabayag adi ka makita. Sige, umayak. Ngem mabiitak lain. Asino tinakasarita mitay iti telepono? Ni man Carmen. Kumusta kuman ni Vanessa? Ngam ni Carmen tinakasungbat. Napanan ka no ni Vanessa. Malaman ita ijay Pilipinas. Adda kanu napan na kinasarita a buyer. Agmay-may sa kanu anapan. Takanayon met amala daw ni Gary asumangpet ije mansyon. Taapay ka no amaladla daw. Nakunan ni Carmen. Akas laad da madi nga aramid ti manugang ta. Aniya. Ha! Saan nga kam maliday ta agari amang luko iti anak ko? Saan pa'y matkit di asigurado ah? Ha! Pagbabawyan na, nulukwan na ti anak ko. Ma'am, makitam ka di dagijay dua magmagna. Ha? Daggari kan Malo? Mapanda iti may sa restaurant? Dayjay a nurse ti umuna apapanan ni sir. Sakbay nga agawid. Saan kan nagpadlaw? Mapana kon iti nagtulagan mo iti bayad ko. Adong amin tigatangan na iti basar. Sige ma'am, urayin kan iti lugan. Sige manong, kalpasan na. Agsarita kami pa iti bayad. Kat umayak ton dito ay. Agawid tayo ka de, kalpasan na ma'am. Intayo pa iti sa bali a negosyo. Inakitaan. Noan yan ti mapaspasama ki Jay. Rumbang kumakaduan na kayo ni sir. Hanggang agpaspasyar asabali ti kadwana. Napanan ka din ni Vanessa. Napan kadag iti buyer iti basar, sir. Nagururay, di na ka nauray. Apay adi na kinuray. Amangan ka no ngamin no pumanaw di buyer, sir. Sayang ka no, tadakkel agad di nakataya. Kasta ka di. Nabayag ka din na pimanaw? Nabayag mo't basit sir. Naliday mo't apimanaw, di na ka nauray, sir. Adda lang amin napanag. Importante ka di tinapanam, sir. Wan, importante. Mas importante ngam ni Mambanisa, sir. Ne. Apay akasta ti saludsod mo? Sorry, sir. O sige, panawan kan dito, sir. Apay adi na inuray. Saan ka di nga alas 5 ti imbaga ti bayar? Ngamawan ka. Sayang ti business no sa anak asumurot iti nagtulagan nga oras. Kasta ka di? Adda ngamin importante anapanag. Mas importante gayam kan kanin Malu. Vanessa? Nakita kayo ang nagturong iti restaurant. Masiguradok anabsug ka pa'y. Tanapan kayo kat ngarod nangan. Ngam siyak, mabisinak anagas asikaso iti negosyo. Panawan ka pa'y. Inakpay mangan. Sir, mabisin ni ma'am anapan nagtrabaho. Napanangan adi na kan inayaban.
Kaduam ka di anapan iti napanan na. Uwan, sir. Duha kami ang nakakita kada kayaw kani Mamalaw anapan iti restaurant. Inakmatan iti kusina. Taagsango kami kani Ma'am Vanessa amangan. Impang, may ka dito apartment, lover boy. Uray sa anak nga ag-duty ita, nalakit adda ka kadwa. Mapanak iti opisina. Di magasaklaan, tada ibagak. Importante ka di dayta nga ibagam. Kunak nagmalam ka dito eh. Nakita na ta ni Vanessa nagkuyog. Idi napantay iti restaurant. Inapa na ka kadi? Saan? Ngam madlaw ko nasaktan. Makarik na kadimat iti sakit. Akas kanya. Anya ti kayat mo asawan? Inayat ka, Gary. Ngam isukit din ting kasar mo. Ang nopay kasta. Uray duha kami itibiyag mo. Umanugotak. Kasta ti panagayat kuken ka. Apayakas dati inaramid mo. Imbag ta di na kainapat ti asawan. Nagkuyog kami lang kinimalo anapan nangan iti restaurant. Nakita na kami ni Vanessa. Sigurado nga ro da nagpungtod no kasta. Amo ka nasaktan. Ngam di naksinidir. Sana nagtagtagari. Di ka kadi makonsensya. Gaputan na singpet. Gundawaya mo. Amo mat nga idi paylada mo. Addan panagayat ko kinimalo. Sana na yung kalintegan ngayong kasar mo ni Vanessa. Gaputabak nan. Di mo nitulot ti relasyon nyo ko ni Malo. Ngam kayat naklatan ni Malo. Nga ure addan asawak. Kasta nagiti makuna kabit. Ure amuda nga adda asawa ti lalaki. Patulan da. Banag asan arumban. Jakmat kayat nga ibatan ni Malo, Ninong. Agam saan nga rod arumban. Laglagi pam. Addan tumadi nga ibunga na dayta. Nay, saan kamot ang makaid na, ma'am? Mabalin ka di amapan kay di apartment ni Malu, Manong. Ha? Anya nga iti aramidak ijay. Basta saan ka ngagpadlaw. No, da ijay ni Gary. Alaam ida iti ladawan. Maawatak ti kayat mo asawan, ma'am. Sige, alaak ida iti ladawan. Kidawag ka saan ka kumangagpadlaw. Masaksak ta naklauna yan iti mapaspasamak. Talaga nasakit dayta, ma'am. Gayem mo. Isu ti manglukloko kan ka. Ay, anya nga iti aramidag, numaalaak iti ladawan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Maawatak ti kayat mo asawan, ma'am. Sige, alaak ida iti ladawan. Kidawag ka saan ka ngagpadlaw. Masaksakitan naklauna yan iti mapaspasamak. Talaga nasakit dayta, ma'am. Gayem mo, isukit din ti mangloko kan ka. Anya nga iti aramidam, no adda maalak aladawan, ma'am. Aramatak ng ebidensya iti masakbayan. Ebidensya? Di ka maawatan, ma'am. Maawatam to, Manong. Intundumtang ti panawan. Di mo pala pagtalawon dayaan nurse iti apartment mo, ma'am. Dumtang to ti panawan amapunwanak, Manang. Ay, nasingbot ka unay, ma'am. Ay, no siyak laang ti kasta. Pinagtalaw kun Uray ni sir pagtalawag mat no siyak. Manang. Ay, anya itayin ti na ibagakon. Anya ka dito ang iwat ko na ya. Tila matangtangab na. Ay! Mariribukan ak, Manang. Ngamjak kayat ti makiapa. Saan mo't apan nakiapa? No di ka karbangam, ma'am? Agingkat ka ba ilak ti agtanang? Aramida, Manang Carmen. Kumpirmado, ma'am. Mapanpay iji apartment ni Nurse Malo. Sakbay nga umay dito, eh. Dahito iti video, ma'am. Nan, kita at man. Naging narakop da iti ruangan. Ulag agayam da iti amalo. Anya nga itati aramida, ma'am. Diyak pa'y amo, Manong. Mariribukan ak. Ngam no iso ti pagragsakan da. Awan ti mabalin ko. Anya? Bay-bay am aluklukwan da ka, ma'am? Siyak ti tao asan amang idaldal iti bagina no didak kayat. No ni Malo ti kayap na.
Bay aklap tay dan. Ang ma'am, bayam kadilatan, adwa kayo itibiyag na. Dumtunto ti panawen a pagbabawyan da ti madi nga aramid da. Dumtunto da ita, manong. Ma'am, apay ngay nga agduldul o kabigbigat. Diyak man amo manang. Kanayo na kastoy ti margriknak. Kanayo nakpay nga aglaladot. Ha? Saan nga taabo nga ti sakit tinakam kun daytoy kadagijay adwa? May sa ti kayat asawon day ta, ma'am. Aginaw kan. Ha? Nga tama na. Tapno sigurado. Ingkag pakita iti doktor agpakadwa ka ni sir. Nasapaan na pan iti opisina. Di mo ka dinadlaw itay. Ay, ang mga noadak iti maikatlo akad sa aran, ma'am. Ay ngumapay. Iso ka di ti mangilukat iti pasdag taapay ang nagsapa? Diyak man amo manang. Marikrik nak anatam na yun kanyak ni Gary. Ma'am, no kayat mo? Siyak ti mangkadwakan ka mapan iti doktor. Saanan manang? Awagak laangan ti doktor ko. Taiso ti umay dito'y mansyon. Impang, tay may kamanan lover boy. Inton malam ti duty. Mala, umunag ka pa sakbay amapan kay di opisina. Talaga nga umunagak. Saan nakakadiadilawan ni Vanessa no masapa ka arumar ijay mansyon? Dayjay samot at tao tayo kunada at di na amo ti agunget. Diyak pa'y nakita ang nagunget. Sa bagay, manipod nagkadkadwa kami. Awan pa'y kinaapan na. Talaga na singpet ni Vanessa. Iso ama di no sobra ti kinasingpet. Di da kabuteng. Iso asaan ko ang kabutan? Gapo iti sobra kinasingpet na. Di nakasamot ang sing-singiren iti abang mo iti apartment na. Saanan? Kanayon nakpay nga ikan iti badok. No kuyugak amapan ijay basar na. Mariknak amarikatan akon, Andrea. Ibagam ka dagiti ubeng, tao may daamin ditoy. Kasanumot ngamin, kat di mo kayat timangan. Day talang dextrose mo timang bibiyag kan ka. Saan ka nagluha, Andrea? Kaya't kumuten ti aginana. Kat kidawag, at di ka kumaagladingit. Saan ka kumamot nga agsaw iti kasta, Isak? Adadang agladingit no kasta ti bagbagam. Di tay matubngar ti pagayatan ti namarswa. Agturong tayo amin kan patay. Huston, saan kan nga agsaupay? Tapno di ka marigatan. Makaturturog akon. Maturog akpay, Andrea. Hello, Mama. Kumusta kayo ditan? Anak ko, nakapsutan ni Papayo. Kaya't na kayo ang makita. Sige, umayak dita, Mama. Iyapurak ti papeles ko. Wen anak, mabit lang ay trabaho. Tag-green card holder ka mo. Uwan, Mama. Itamat laang. Ipa-online ko ti schedule ko. Kat umaya ka dagos dita. O sige nga, Rod, iha. See you soon. Bye. Sige. Bye, Mama. Mapan ka nun ni Vanessa di Amerika. Anya ti aramida na ijay? Diyan ka mo, agsang sangit met. Matmatay samot tan ti amana. Imbaglakit din, ta saan ka mat amapan? Sa nakaskarina, ta sa anak mat a green card holder. Imbag kini Vanessa, ta green card holder. Nagnaed ngamin ijay Amerika iti sumagmamano atawan. Hawan ka no, day tamat tinamuak. Numapan ijay,
Kukuha ta amin agundaway. Anya timbaga ti doktor, ma'am. Kumpirmado ka day nga aginaw ka? Uwan manang, nabayag ko at tinarigagayan ang maadaan iti anak. Masapol nga road, akanayon ka nga agan-anad, ma'am. Ang mga no delikado ka nga agsikog. Uwan manang, uray isukat na kita ni Gary. Sana bali, taddan tumutan anak ko. Bayam ka dilatan nga isukat na ka, ma'am. Diyak kayaton apilitan ti tao, asan ang mangayat kanyak manang. Saan ka kadi ang mga ramit iti addang? Tapno madusa dagiti dua. Diyak pa'y masango ita manang. Diyak kaya tapagtaktakan dagita abanag. Awan tumatlaang ti magungguna. Mano, itulod na kon iti airport. Nagbit mo't ngayong pagnamti papeles mo, ma'am. Online amin tinaramid ko. Nabiit, ta green card holder rak. Diferensyal ta, nubak ng timay sa atao, ma'am. Si Kamat, agpapada tayo amin. Kunam tasigudan anak na panak ngamin iti Amerika. Ay, nusyak siguro ti agaplay nga agabroad. Marunot ton ti sapatos kong agsubli-sublay. Saan pa'y anaproban? Nalabas mo't daytan, mano. Napanmat gaya man ti asawa medyo Amerika. O ninong, kimaro ka no ti kasasaan ti amana. Ang mga numatayan. Saan kumamit ang kasta ti panagsaom? Nang runa, no dengdenggen ti asawam. Anya ko matidakas na. Iso matipod no. Ay, sa balyak man ti saritaan. Saan ka ni adumdumlaw ni Vanessa iti relasyon nyo ka ni Malo? Diyan ka mo. Ngam, adda jay pan nakakita na kada kami kano. Anapan iti may sa restaurant. Ngam, di nakmat sinidir. Ngam, no tinasingpet ka no makapungtot. Kasla ka no bumtak abulkan. Sana maaramid ni Vanessa na ita. Binukudan na amin a kinasingpet. Saan ka nga agawid iti mansyon? Dito'y ka na maturog. Siyempre. Apay ko mga agawid aki jay. Katawan mo ti jay ti asawak. Agragsak ta. Tawan kay nagaw ko iti ayat mo. Idi pa'y laing nga ayaten ka. Kasta akmat, Gary. Ngamapay ani Vanessa ting kalaysam. Agbabawi ang arod. No apay nga isuting kalaysak. Talaga? Uraing kasar mo, nulakit kukwak ti pusom. Umanayan ang pakaragsak, Gary. Ket ita, tawan ni Vanessa. Kukwata amin agundaway. Anak, imbag ta nakasangpet kan. Wan, mama. Papa, kumusta kan? Si kakadi, tinangarakop kanya, Vanessa. Wan, papa. Anya ka di marikrik nam. Nakapsutak una yan, iha. Maragsak anak, taymay ka dito'y Amerika. Napatag ka unay kanyak, papa. Saan ko ang mabali na paayan tikid daw mo nga umayak dito'y? Kaya't ko nga ibagakan ka. At di mo ko maipalubos. Alukwen na ka, tipada matao. Anya ti kayat mo asawan, papa? Agruamda, no di mo idaikan iti pagnakmanda. Kumusta ni sir, ma'am? Nalpasan anak remain, manang. Kaya't mo asawan. Awanan ni sir, ma'am. Kasta nga rod, manang. Ay, kaano ka di amayawit ti dapuna, ma'am? Saan ka no paya kadagitoy, manang? Iyawid tulat ta kanon ni mama di ta Pilipinas. Kasta ka day.
Makipagladingit ak itinapasamak, ma'am. Agyaman ang unay, Manang Carmen. Kaano ka kading agawid dito'y Pinas, ma'am? Saan ko nga ibaga, Manang? Masurpresa kayong tulatan. Apay anagladaw ka simangpan. Itayak pa'y nga aguro-uray dito'y. Inawis na kami ni Ninong. Napan kami nagsat. Napatpatag ka di day aninong yukin ni Vanessa ngam siyang. Malo. Apay mata na nagbalin ka, anager. Kaawatan amas ay ayatem ni Vanessa ngam iti siya. Pagkunamat. Ninsamat ninong yu ti pangpapapasam iti ilo mo kankwana. Ay, makapasuran! Kasta ka di kakiting itan ti panagpampanunot mo. Katsi ka. Kunam ka di amasirib ka. Uy na, agtep-tep po laklang, mano. Iso asumardeng kan asumanao. Hello, ma'am. Nakaawag ka, mat. Nasama ka di asumang sangpot ni Gary di tamansyon, Manang. Manipod pimanaw ka. Saan mo tasimang sangpot dito'y, ma'am? Anya? Pag-ibagaman nga rod ka ni Manong Eddie, tamapan na si Iman, no iji apartment ti pagaw-awidan na, Manang. Wan, ma'am. Ibagam taalaan naman ng iti video, ngamsan nga agpadlaw. Matungpal amin nga imbagam, ma'am. Saan ka di nga adan na video na? Adan, ngam kurang dayjay. Sige, Manang. Aramidat ti umno nga addang, apaman ang makasangpetak. Bye. Bye, ma'am. Matungpal amin nga imbagam, ma'am. Saan ka di nga adan na video na, ma'am? Adan, ngam kurang dayjay. Sige, Manang. Aramidat ti umno nga addang, apaman ang makasangpetak. Bye. Bye, ma'am. Sino ti kinasaritam iti cellphone? Ni Ma'am Vanessa. Ingka kanumanen alaan iti video dagiti dua amang lilipot. Malagip ko ti imbaga na ide. Nga aramatan na iti masakbayan, ti ebidensya ana video. Nasaya at mo, tanakariing ni Ma'am iti pan nakailibay na. Apay ana ilibay ako nam. Kasla na ilibay. Tasaan nga agunggunay nga oray agdadata aluklukunda. Iha, madlawan ti tiyan mo. Nagpipigsa nga rod ti kugtar na, Mama. Kaya't naasawan, nasalunat, no napigsa ti panagkugtar na. Maragsakan na kadanton anak ko, Mama. Addanton ganan siyam, no negosyo ko mati pagsasaritaan. Sayang lang. Taawan kwenta ti amana. Iha, kasi timbaga ni Papam, saan mo nga ipalubos nga ilupit-lupit na kati asawam, kanday jay agayam mo. Wan, Mama. Inton makasangpetak iti Pilipinas. Aramidat ton ti rumbang. Rumbang laang. Sana bale, taaddamat gayam mo a pulis, amang tulong kan ka. Kaya't ko ti agsikog. Tapno adda pa kakitaan nga agin inayat na. Nabayagan na kaya't kumantimadan iti anak. Saan ka di pa'y amasikog ni Vanessa? Jak gayam nagdamag. Noan niya ti resulta ti umay ti doktor na iti mansyon iti. Jay ka di ibagbagam nga imay ka dito eh. Tamasuron ka. Ta saan amatagtagari? Wen, nalipatak mo tan adinamag ti resulta na. Ta si kamat ti adda a pinanunot ko. Adda ka di manin na video. Adda, naginagak da iti ruangan. Sakbay nga imunag da. Insen mo ka di kan ni Ma'am Dayta. Wan masurunak mo't kadagi di adwa. Nang runa day di amalo. Apartment ni Ma'am ti paggigyanan na. Ang ulag mat. Mas daawak mo't iti dayjay a babae. Awan babain na. Napuskol ti ropa na. Di na nga ta napanunot nga amangan numaduktalan. Anyan to nga taaya ti aramiden ni Ma'am Vanessa intun sumangpaw.
Maamuan tanto inton sumangpet. Magagara nakpaikit din asumangpet ko man ni Ma'am Vanessa. Ay, madlaw siguro ti tiyan na, anya. Ina ko na di opisina. O sige, sa paam ti sumangpet ha. Tawan trabaho kita. Gapot ta rest day. Sige. Mapantag pa siya rin ton sumangpetak. Ina kon. Sige. Paano ni Gary iti opisina na? Anya nga tati aramida. Tapno inton sumangpet ni Vanessa. Kat di nakpanawan ni Gary. Pagparangag nga ta ang masikuga. Dahil nga tati kasayaatan nga aramida. Masapul ang makapanunutak iti wagas. Tapno di nakisina ni Gary. Sigamot gayam. Kumusta kan dita Amerika? Nasayaat mo't ninong. Ngam ada ko madamagag kan ka. Oh, anya ka dita jay. Amok nga mong ada relasyon dagari kan malu. Saan ka di? Maawatan ka mo't kat di. No apay asaan mo nga imbaga kanyak, ninong. Lading ita ka. Kanayon mo't abagbagak ngam di nakmat ipangag. Anya nga tayo tinagkurangak, ninong. Ay, nigari tayo ti kamali. Agyaman na, tauray kaskasano. Siyak ti ayunam, saan ang igari? Agsipod tamok adakas teraramiden na. Urayam ka di ang makaanak ka, sakbay nga agawid ka ijay Pilipinas. Mabayagan ako nga, nuurayat pa'y day ta, mama. Kasanon tinigosyok ijay. Sa bagay, duma jay si kaamis mo timang kita, ngam iti ipyar mo iti sabali a tao. Mapyar mo't kit di dagiti dinutukak. Ngam may mayat matlaang na daak ijay. Huwan madkit di anak ko. Kat ikararag ko a safe kumati panaganak mo ijay Pilipinas. Agyaman na, mama. Hello, ma'am. Nakaawag ka mat. Umay naksabatan ijay airport inton bigat manong. Alas 10 adumano dito airport ti aeroplano apag luganak. Sumangpet ka mat gaya man. Wan manong, ngamkid daw asan yung ngay bagbaga iti asino man ti sa sangpet ko. Apay ngay. Tapno maripot ko dagiti dua amang lilipot. Sikat ti matungpal, ma'am. Saan mi nga ibagbaga ti isasangpet mo. Agyaman ak manong. Sige, bye. Bye, ma'am. Inton makadanon ka ijay Pilipinas, agdiretso ka ijay presinto. Saan ko kumaakayat nga aramidon daytoy? Ngamkas itinako na ni Papa. Aramidak daytoy, tapno awan ti pagtuladan dagiti dadduma. Husto ni Papam. No saan nga ikan itileksyon ti kasjay a tao, saan a madidigra? Napunas mo tan ti panagayat ko kanigari, mama. Time pakita na anapatpatag ni Malu, ngam siyak nga asawa na. Agdarom ka, kat ibagam itigayem mo a pulis, anabayagan day jay nga aramid ta. Ipakitam ti addaken ka a video. Saan danton a makapaglibak? Kasla ak nagtarakan iti ulag. Kalpasan anapadakkel ko. Tinukawanak. Kasta ni Malu. Nagyan iti apartment. Basit ti bayad na. Agam kasjay pa iti insupapak na. Ulag at talaga. Ay, imbaglakit din. Taim muna kasi mangpat dito airport ngam sika, ma'am. Ay na, nakaro ti traffic itay. Alam nga rodon dagiti bagahe, tay kargamon iti lugan. Diyak pa'y kaya tagbagkat. Amo matan ti kasasaad ko. Well, maawata, ma'am. Ay na, madlaw matan ti tiyan mo, ma'am. Day ti anak ko ti liwliwak. Saan kon anam naman ti awan kwenta na nga amana. Ma'am, agsina kayo kaday? Awan serbi ti panagdan nami. No awan mo't ayat iti nagbautan mi. Ay, at dapay kit di atap kaw.
nga ingkalay sana ka, gapulaang iti kinabak ng mau. Kaslakas ta nga rod ti mariknak. Ngam sa nabali, taaddan agbalin nga anak ko. Sige nga rod, ma'am. Kargak dang iti bagahem. Talaga ka di mo isina ni Malo? Apay ko mga isinak, Ninong. Mayat no ada reserba ako nada. Kaya't mo ka di mo't apagbalinin na ka ni Malo a reserba? Anya ti kayat masawan? No makikalay sa iti sa bali, nga madakalata iti biyag na. Sa bali asaritaan na itan. Kastamot lang tar aramidam. Si kakalay sa ka nga madamot sa bali akadundunan. Naghanas ba't ngamin, Ninong? Amin nga illegal aragsak. Ada katukad na aliday. Ngam duman ni Ayat. Awan tinagdumaan ti amin. Ayat man kan saan. Tano naglabsin ka, agpada nga ada katukad na adusa. Si kabot gayam. Kanya ka diti maipaimikan ka. Itad ko kan ka ti video ti asawak kan ti babae na. In kayo riputan ida iti apartment. Narami ti asawam kan ka dita. Uwan, kan nasaktanak itinadamag ko. At ikinabak ng kulaang tinangayatan na kanya. Nagkasang matanda ita. Isumain sukat na ka, pati nakaayatan no kasta. Inalilaw nak. Gayam ko pa'y matngarod ti babae na. Sige, ipasagadag amin na masapol. Tariputan mi iti apartment. Agyaman akmanan kan ka. Awan na nyaman na. Pagrebagan mi na ito eh. Kaya sapay ko ma, tamadanon mi ida itimbagam alugar. Ha? Anya ti kayat asawan da ito eh. Arestado kayo, Adwa. Adwa, pusasan nyo ida. Anya ti kayat asawan da ito eh. Apay apusasan da kami. Idarom na kayo ni Vanessa. Masikog lang aro ti asawam. Linukumpay laeng. Anya? Masikog ni Vanessa? Sumurot kayo di presinto. Da kayo Adwa amang lilipot. Awan ti dakas na aramidan mi. Imayak lang dito yung apartment ti gayam ko. Ijekat no presinto ngagpalawag. Ano dagiti video nga ebidensya. Sa laga may maysa. Anya da ito eh. Mapusasan ta nga may pan iti presinto. Kababain! Hello? Anya ka diti resulta ti amin. Adala rin di presinto. Mabalin mo, ti umayin ton bigat. Agyaman nak. Umayak nga rod dita presinto inton bigat. Takitaak dagiti dua amang lilipot. Mabalin mo lang ti umay. Takal ti ebidensya ma. Gapo ka dagiti video. Kan agdapay. Dagiti ladawan anaalam iti apartment. Agyaman akmanan. Dakkel da ito ang naaramidan nyo kadagiti kakadwam. Agyaman nak kada kayo. Iti kasjay a kinasingpat ni Vanessa. Indarom na ta. Simang pat gayaman. Apay adi na impakpakaamuti sa sangpat na. Naibaga siguro dagiti katulong iti mansyon. Adi kan sumangsangpot ijay. Nalabit akasta. Naibaga ti pulis a masikog ni Vanessa. Nabayag at tinartarigagayak ti maadaan iti anak. Ha? Saan mo aputot dayjay? Amangan nun naala na iti Amerika. Sakbay na pa ni Jay. Nagpayab iti doktor. Tadda atap ni Bakit Carmen a masikog. Oh, sayang. Anya ti sayang? Indarum natan ni Vanessa. Vanessa, masikog kagayaman. At danton anak ta. Anak ko laang, tawan serbim nga asawa. Huh? Kat si kamat a babae, mangbilin kan iti mapan mangala kadagiti gargarat mo iti apartment a nagigyanan. Tapag talawon kan ijay. Pakawanin na ko ma, Vanessa. Pangaasim, di nakipabalod. Mabalin ang mapakawan ka. Ngam saan mo ang maliklikan ti dusan? Anya? Kat si kamat lalaki. Tapno na an-anayon ti ragsak yu adwa. Urayon, tapawaswas kun ti kasarta.